बीजेपी लेंगाती मणिपुर की लम मांग मांगदब करीसु खंदे पावर पाइरगा लोइरे हाइना खल्ले हरेश्वर गोस्वामी सेंटर मदी मणिपुर लेंगाकलिबा बीजेपी गवर्नमेंट असिना मणिपुर की लम मांग मांगदब करीसु खंदे मखोइगी ओइनदी पावर पाइरगा लोइरे खल्ली हाइना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी एमपीसीसी की जनरल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन हरेश्वर गोस्वामी न फोंदोरकले ngarang imphal ki congress baban da pangthok paumi singa unaba amada wafam asi phongdokhibane mahakna makha taraduna hai Myanmar ga Manipur ga tainari bangam khai ase kilometer chahum ga marfudra manga ne ngamkhai paring asida hana Indo Myanmar agreement listing amaga chamapan yankhai taret ke March 10 da pangthokhiba du da lepkhibane hana nung paiduna leramba kaya Myanmar gi miyoi singna phuklaga Manipur rom da thamjilakhiba gi thawong kaya laikhe हौखिबा चाही लिसिंग अमगा चमापन हुमुद्रा माथोइदा अमदे लिसिंग अमगा चमापन मरफु माथोइदा मणिपुर की पाक चाउबसे स्क्वायर किलोमीटर लिसिंग कुनिथोय चहुमगा यांखै तरेट ओइरंबदा लिसिंग अमगा चमापन मरफुद्रा निथोइदा दे मणिपुर की पाक चाउबसे स्क्वायर किलोमीटर लिसिंग कुनिथोय चहुम कुन तरेट ओइरखे मतमदुदा मणिपुर की लम स्क्वायर किलोमीटर कुंथ्रागा तरेट मांगले हाइबगी वाफम लाखे मणिपुर की बॉर्डर पिलर कया मांगले हाइदुना इंडिया गवर्नमेंट ता वाकतुना लाखे मणिपुर की लम मांगहन यारोय हाइना सर्वियर ऑफ इंडिया दा वाकतुना लाखे मणिपुर दा कमिश्नर ओइरंबा डिप्यूटी कमिश्नर ओइरंबा मियोय कयानसु मणिपुर की लम म्यांमार न लौक्सिन खिबदगे मांगले हाइबगे चेरोल कया मतम मतम की लैंगाक त पिसिनदुना लाखे ओ इबोबिना लुसिंगबा लैंगाक मतम दसु सेंटर की लुसिंगबा सिंगदा चतुना मणिपुर की लम मांगहन यारोय हाइबा मेमोरेंडम कया पीएम यूनियन होम मिनिस्टर न चिंगबा कया दा पिसिनदुना लाखे मणिपुर लरिबा पॉलिटिकल पार्टी सिंग सिविल ऑर्गेनाइजेशन सिंग कया चायनरिबा बॉर्डर पिलर सिंगदा हकथेंगना चतुना यंगसिनखे मणिपुर अमदी म्यांमार की मरक्ता युंगलिबा बॉर्डर पिलर कया मांगहनखिबा मणिपुर की ngangkhaiромदा चंगसिलगा युंगले हाइबगे पेंदबा कया फोंदोखरबने मणिपुर लेंगाक्ता अमदी सेंटर दा वाकतखिबा कया सु लैखरबने क्वाथा खुनौदा बॉर्डर पिलर नंबर 80 अमदी 81 मांगबगी वाथोक लैखरबने मणिपुर की लमखै चंगसिलगा युंगलकपगे खुंजा सिंगना पेंदबा फोंदोकपगा लोइनना खोंजंग फावबा चंगसिनबा लैखरबने पुन्ना मोरे फावबदा बॉर्डर पिलर मरफुद्रा मंगा फावबा चयेनबा लैरे हाइबसे पुमनमकना खंगनरबने मोरेदा लैबा तमिल लाइसंग फावबा तंखायमा मांगबा याना लैरे चोरो खुनौ एरिया मोलचम एरिया कयामा याउरे ngasi फावबा सेंटर अमदी स्टेट लेंगाकना मियामगी खोलाव ताबीदना लाकले मधुगी महुत्ता सब्सिडियरी बॉर्डर पिलर सिंग युंगना बहोनरे मसी पुमनमकी लाइबक थीबने कांग्रेस की दे मणिपुर के लमखै कन बहाइबा फिरेप होंगदना लैरी हाइनसु मखाताना फोंदोखे मिड डे मील द सुपर फाइन पिजबगी महुत लमदम सिगे अहाउब चेंग पिजसे लौसाल मिड डे मील अमदे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेस ICDS स्कीम की मखादा लैबा अंगांग सिंग द पिजरीबा मची ओइदब चेंग सुपर फाइन असिगी महुत्ता लमदम असिगे महाव अमदे मची यावरब चेंग सिंग असि ओइना पिजनबा लैंगाकना थौरांग सिनबियु मसीना अंगांग सिंगदा मची लैबा चिंजाक पिजबदा नतना लमदम असिगी लौमी सिंगदा लौ उबदा पुनिंग थौगतपा ngamgani हाइना लौमी सिनमी अपुनबा लुप लौसालगे प्रेसिडेंट मुतुम चुरामनी न फोंदोखरे वाफम असे ngarang मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोखिबा पाउमी सिंगा उनबगी थौरम अमदा महाकना फोंदोखिबने महाकना मखाताना हाई मणिपुर असि लैहाउ लैबा चहीगी नोंजुगी चांग नाइबा थारु थारुबा पांबी पुमनमक मपुंग फाना मही पानबा लमदम अमने अरीबा मतमदगी हौना मियोइबना लमदम सिदा खुंदा लैतादुना हेक लेरक ngैदगे लौ सिंगु तौदुना अमदे चानबा पोथोक पुथोकदुना लाई हाइबसे लाई हराउबदा अमदे मोइरांग परबदा मयेक सेंगना याउरे हौखिबा कुमसिंग लिसिंग अमगा चमापन निफुगा मापन की अक्टोबर 15 दा मणिपुर न इंडिया दा तिनख्रबा मतुंगदा इंडिया दा थाजबा पुंबा थमदुना मणिपुर लेंगांगना मसागे मरन मथुम पुमनमक सेंटर दा तौदुना नीरगा चागने हाइबा वाखल न मांगोइनरगा ngasi फावबा मियामबु नमथदुना थमले लौमी सिंगी पुंसी महिंग नुंगाई याइफबा अमदे पोथोक मरांग काइना पुथोकनबा दाम इरिगेशन कैनल वेरेस पुल RLI स्कीम न चिंगबसिंग मसिंग खंगदना संगाखरे अदुबो मियोय खुजो खरगे मरन मथुम लेप्सिनबा अमदे नुपी अंगांगे सनालुपा लेप्सिनबगे होनखिबदगे लौमी सिंगना कानाबा फंगबा ngamde लौमी सिंग असिना पुथोकलिबा पोथोकसिंग लैंगांगना मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP स्कीम की मखादा मतम चाना वन टाइम दा लैबिरगा लोइनना मखोइगे टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर इरिगेशन कैनल पुल दाम RLI स्कीम न चिंगबा मदे फाइनेंशियल सपोर्ट न चिंगबा तौबिरबदे
लौमीसिंगना पोथोक हेना पुथोकपा ngamgani masigi mathakta United Nation General Assembly na kumja 2015 da lepna khiba warep ki matungina kumja 2030 fawgi manungda malemgi mafam khudingda leriba miyoiba khudingba chara helandanaba thamkiba pandam adusu yawbada mateng oigane Integrated Child Development Scheme ICDS ke makhada chahi taruk fawgi manungda leriba angang sing amade naupuriba amade angang seliba nupi singna mathok taba masi laiba chinjak amade hidak langthak pire masigi mathakta chahi taruk tage taraga mari fawgi manungda leriba angang sing dasu midday meal scheme ge makhada chak pijabagi program sing paikhat pire adubu scheme sing asida sizinari bacheng sing aside mapandagi pusilakpa lamdam masigi nupi angang na hainabi oidaba cheng oide miram dagi purakpa cheng sing adu chabada masi oigani haibasu thajade haike lamdam masigi lawmi sing na puthokliba phawsing laingak na soidana laisin binaba chahi gi oina budget allocate tawduna tangai fadana ICDS amade MDM ge cheng ase local gi mahau leiba cheng na mahut sinbiyu coordination tawbiduna lamdam masida farmers friendly approach lehello laingak na irrigation ga mari lainana paikhalakpa scheme singi akoi badal riba lawmi singa tanaraga semba saba tawbina basu appeal tawrakle CC purda angang kaya paksana nakhibadu RSD na thokanbo oiramle health director handakta Churachandpur da angang kaya laihau tawba masung sorhon bada wabana chingba lainana nare hairiba adugi matangda angang 16 gi sample logduna National Institute of Virology NIV Pune da thakibagi report ngahan state ki health department da tharaktuna khanghalakpada angang 12 de respiratory CCTL virus RSV hariba virus asina thoganbo oiramle RSV virus asi nungsita sandokpa laina oiragasu ka hena thoina outbreak oina angang singda sandokpa oidabana ka hena mipainingai de oide adubu section dabadi yade haina Manipur Sarkar ge Directorate of Health Services Director Dr. K. Rajona Phongdokre ngarang lamphel pata laiba Medical Directorate ke conference hall da pangthokiba paumi singa unabada Health Director Dr. K. Rajona hai Churachandpur da handak angang singda COVID ke third wave man ba mawongda lok lai hau tawre sorhon bada waba phunba tawre haiba ama lakliba dugi matangda Health Department ke maikai dagi October 19 da expert sing thaduna yengselubada September dagi hauraga October fawbada nongmada angang 10 gi changda hospital da pukhalaktuna layengba thengnakhi hairiba angang sing aduda nariba laina adu khangdoknaba angang 13 gi sample laukhatuna NIB Pune da thakhi NIB Pune da thakhiba angang 13 gi sample ge report ngahan tharakhibane report atugi matungina angang 12 da respiratory CCTL virus RSV hairiba asina nahanba oiramkhe masina outbreak oina angang sing da paktaknana hekta nahanba dudi oide angang amana RSV amasung meta pneumonia virus anina punna nahanba oiramkhe angang 13 aduge manungda angang ani de COVID positive ne angang amana dengue positive oiba yaure angang singbu RSV virus dagi ngakthoknaba angang sing maram chadana yumdagi mapanda nungsita puthokpiba tawbiganu yumda angang singbu mapanda puthoktana lumna adumak thambiyu napi singnang amorpada angang singbu sanahanbiganu angang singdagi laina ase ahal singda sandorokpa yabana mipum khudingmakna mask uppa kaubiganu yumgi akoibada luna nana thambiyu haike yu lainaba sel pidabadage mama hatkre Uttar Pradesh ta yu lainaba sel pi haibada yadabagi damakta naha amana mahaki mama yochaina kallaga hatkre masagi chahi kungani surba accused mache kunsan busu makoige mama Savita Devi kananaba honarubada attack tawkhi thogdog adu yumcha kaisagi numidang da thokibane nupi macha adu hospital amade admit tawkhi police ki matungina accused Subham Kumar Indian Penal Code ke section 304 amasung section 323 gi makhada book tawkhi Visnor gi SP Dharamveer Singhana phongdorokpada accused adu yuda laisuruba misakne mamangda sumahakna mamada attack tawkhibagi thogdok kaya laikhrabane aroibada tabiriba pumnamakpu thagachari